Objavite vse dosjeje o preiskavi Epsteinovih spolnih zlorab in trgovanju z mladoletnicami, da bo svet vedel, kaj se je dogajalo in kdo vse je bil vpleten. To zahtevajo Epsteinove žrtve, zdaj že odrasle ženske, ki so ponovno pozvale predsednika Trumpa, naj izpolni svojo predvolilno obljubo. Pritisk volivcev in tudi posameznih kongresnikov na desnici je bil po mesecih izogibanja in zavlačevanja zdaj dovolj za soglasen sprejem zahteve o objavi Epsteinovih dosjejev. Truth will triumph over deception and obfuscation. Transparency will triumph over dark money. Premislil si je tudi Trump, ki naj bi zahtevo po razkritju dosjejev podpisal, pa čeprav jo že mesece označuje za demokratsko prevaro. Za Trumpa je neprijetno, da so njegove nekdanje povezave z Epsteinom, ki se je družil z mnogimi vplivnimi bogataši, pod drobnogledom. Trump nikoli ni bil obtožen, da je naredil karkoli nezakonitega, ga pa jezijo nenehna novinarska vprašanja o Epsteinovih dosjejih. Tako je eni od novinark zabrusil: "Utihni pujsa", drugi včeraj grozil. Mr. President, why wait for Congress to release the Epstein files? Why not just do it now? You know, it's not the question that I mind, it's your attitude. I think you are a terrible reporter. I think the license should be taken away from ABC because your news is so fake and it's so wrong. S Trumpovim podpisom bo zahteva po razkritju dosjejev, ki jih ima pravosodno ministrstvo, postala zakon. Odprtih je še veliko vprašanj. I'm grateful that you have pledged to sign this bill. I can't help to be skeptical of what the agenda is.